A drug dealer was arrested by the police with brown sugar and cash from Naba Shantiganj area under Takarjala police station. The arrested is Mithun Mia. 290 bags of brown sugar along with 22,000 cash was recovered from him. According to the details of the incident, based on secret information, Takarjala police raided the house of Mithun Mia, a resident of Naba Shantiganj area, on Wednesday late night. 290 bags of brown sugar along with cash of 22,000 rupees were recovered in this operation. Drug dealer Mithun Mia was arrested in the operation. A case under the NDPS Act has been registered against Mithun Mia, who was arrested at Takarjala police station, said the UC of Takarjala, Rathin Deverma. Chini thani khobor tongo onek din dore no je tini romitu bujangnai Mithun Mia bo heroin ba brown sugar hini chung saimano abo bo phali tongo gai chung somajo to saimano abo mani hanya chini sikla ragabo chawi ma bapani kok khnaya somaja bibino usingal khai nijini kinang bo borok yorong pore khai tongmai a bisingo chintani chung khobor mano je Mithun Mia hinei bo a brown sugar no baniya ba phalai chire rong thane phalai bo somaja ekta hamia bata bon khai tong a ono sare chung bonorom bagai chung chai tokka chung salbon brum chai tong mani haino chung tini phongkai chung bono naisomui bono chung romka roman salao chung bono saske naika bin thani chung tolase ke naika a jaga chung tolase ke naika bin thani chung prai 290 ta kuta যেটা chung বাইল সিনিংস বাই আবো কুটা chung মানকা আ কুটা যতন বিসংকাই ব্রাউন সুগার সরা যায় অ্যাকর্ডিং le chung bono saskai chung ma kai no chung bono thana ro mutuka to wi chung saskai ne ka bin thani chung ramu pai 22000 rang manka te mobile kaisa manka অ্যাকর্ডিং le jehetu abo mani hamia abo belai kai chini soman bagu hamia on bagai chung bono ro mutui chung tak eres bo khaika এবং bin egenche chung kaisa tak NDPS case nahar jakka nahari chung tini bisingor chung bono Uto chung forward khen bagai chung chare le tong. Acha sar norongni o sai tung o tini to norongni no kaisa success ni chung sai mano. Ke sini o am sero ba kobang ma jaga ma hera khana wongke bono karai ta alka information rok bopti tong nong thani o. Ebang secretly phono bhai butong. Jesung mansak chung police rok sudo Takarjala PS jagan police chung sai to somaj jata hamia jemung chamung hamia ba chini jubok somano jata chung tolaga khlainai ba kolochi do khainai amti mani hamya bani khane no chung tini orom nai chung khana bo chini romai tongnai ebong chini thani chung jodi accurate khobor mankha I off phona phali tongo ok phona bo hai keitlangi mal tong chung obosei chung bonaran cha tongnai tai chung elaka basino thani bo jara guardian hinai je okra sakra chung bon thani bo chini koimung amti phanglai rongno chini thani khobor redi chung police ni je রাইডা তুই চুংবন এরেস খেনে এবং আইন অনুসারে চুংবন কোটো ফরওয়ার্ড খাইরি বরং যে সাজা মাননানি আর মাননান বাগে চুং চাইতে তা চুং তংলাই আচ্ছা সার নিং সিনুম কি চারসিদি আনি মংখাই রতিন দা বর্মা আং তারজল থারানি ওস On Thursday afternoon, the police handed over the arrested drug dealer Mithun Mia to the Vishalgarh Sub-Divisional Court. Reported by Ashok from Takarjala, Chini Khorang.